poskantoor sê as werkers nie teen Maandag aanmeld vir werk nie, gaan tugstappe gedoen word. Die staking het in Augustus begin toe tydelike werknemers begin staak het. Minister Siyabonga Cwele het 'n taakspan aangestel om die kommerwekkende stand van sake by die Suid-Afrikaanse Posdiens te ondersoek. Revenues have been coming down. Other divisions of the post office, particularly the Courier Freight Group, has been making losses. I'm told actually that group has been making losses for a number of years prior to the period that I've actually referred to. So that combined with a number of disruptions in the services of the post office has compounded the problem in terms of recovering the revenues to support a growing cost base. Die ooreenkoms tussen die poskantoor en die twee vakbonde sluit in dat tydelike werknemers oor die volgende 24 maande permanent in diens geneem gaan word. Geen ooreenkoms is nog bereik met die kommunikasiewerkersvakbond, die CWU nie, wat 39% van die werkers verteenwoordig. Hulle eis 'n salarisverhoging van 7,5%. Maar die poskantoor sê hulle kan dit bloot nie bekostig nie. Die staking het so gewelddadig geraak dat 'n werknemer van die Hillbrow poskantoor hospitaal toe gehaas is nadat sy beseer is. En 20 poskantore in Gauteng is gesluit vir herstelwerk. By end of 7 months, which is October into our financial year, the post office had lost 700 million rands. So you could easily say 100 million rands loss generated every month that we operate. Now, if you add the strike to that, it actually worsens that situation. In our estimates, if we don't do anything, we would sit with a loss of over 1 billion rands by end of our financial year in March. Al die werknemers by van die grootste possorteringssentrums soos Witspos en die Tshwane sentrum wat die ergste geraak is weer terug op hulle pos. Gerard Pretorius, E-nuus, Johannesburg.